Došli smo do sledeće delatnosti, a to je stomatologija. U nominaciji da se predstave i budu nagrađeni našli su se Dental centar Ostojić iz Hrvatske, Duka Dent iz Beograda, stomatologija Badis iz Crne Gore, stomatološka ordinacija Mea Dent iz Beograda. Da se predstavi i bude nagrađena večeras, sa nama je stomatološka ordinacija Duka Dent iz Beograda i njena predstavnica doktorka Maja Bjelica. Doktorka Maja Bjelica je doktor stomatologije, vlasnik stomatološke ordinacije Rengen dijagnostike Duka Dent iz Beograda. Životni moto: maštati i ostvariti postavljene ciljeve. Pozdravimo doktorku Maju Bjelicu ispred njene ordinacije Duka Dent iz Beograda. Dobro večer, veliko zadovoljstvo i čast mi da budem među vama i ovom prilikom se zahvaljujem gospođi Slađani Obradović-Petrović, ali takođe i mojoj porodici, prijateljima, kolegama i saradnicima koji su uvek uz mene. Hvala. Čestitke, hvala vam još jedan put. Gledamo vaš promo film i evo još nekoliko podataka o ovoj uspešnoj dami. Završila je oglednu osnovnu školu Vladislav Ribnikar, treću Beogradsku gimnaziju, a zatim i stomatološki fakultet u Beogradu. Zbog visokih ocena i stručnih predmeta predlagali su joj u toku studija da pređe na medicinu. Školske 1991. 1992. godine su je izabrali za predsednika studentske organizacije. Dobitnik je oktobarske nagrade grada Beograda, kao i mnogobrojnih zahvalnica i pohvalnica u toku studija. Govori srpski, francuski i engleski jezik. Posle završenog fakulteta, obavljenog staža i položenog državnog ispita, počinje da radi na klinici za stomatološku protetiku Stomatološkog fakulteta u Beogradu kao mladi talenat i upisuje postdiplomske studije. Zatim je životni put odvodi na drugu stranu i otvara stomatološku ordinaciju. Ordinaciju Duka Dent osnovala je 22. maja 1995. godine u znak sećanja na oca doktora Milorada Bjelicu, poznatijeg po nadimku Duka, koji je po svemu bio jedinstven. Zbog povećanja broja pacijenata, doktorka Maja Bjelica razmišlja o proširenju ordinacije. Posle 10 godina to i ostvaruje. Duka Dent se proširuje, dobijajući i rengen dijagnostiku sa najsavremenijim aparatima. Duka Dent postoji i radi već 24 godine na teritoriji opštine Novi Beograd. Dugogodišnje iskustvo u radu, stečeno znanje i rad na usavršavanju načina pružanja usluga pacijentima omogućavaju im da vam pruže detaljne i pouzdane dijagnostičke preglede. Vrste usluga koje možete dobiti u ordinaciji su sve vrste 2D snimaka, pojedinačni snimci zuba, ortopan, šaka, sinus i zglobovi, više vrsta 3D snimaka. Ovde se ne zaustavlja, već razmišlja o proširenju usluga i prostora, a sve radi i povećanja broja zaposlenih. Još jednom čestitke za Duka Dent.